Kan ada mana? Hidup perlu ada tahap bagian kuih, lagi pulut, lagi kuih segala macam. Moyo pesejuk dah nanti pakai pulutnya mah. Jangan buat lo, minum. Itu len. Kapan deh? Dan pulut. Kapan deh? Kak pun ada pengalaman. Ilong di kampung gurih semebut. Lewat cuman. Oh. Gimana? Lewat juga deh, mana lewat bocor. Mana kak? Jadi kan, moyo gurih semebut. Naput je, kacok dah dende. Je kak. Jadi sebenarnya punya tumbuknya gede Brunei kan. Cuma kalinya bam tepat madu mide kaku Melaya gede masjid. Punya semubut nyan si malam yang pendeknya per juta. Dalam si malam. Dalam si malam ya. Orangnya 5 gede. Kadang-kadang lebih. Lebih kadang-kadang. Kecil punya Tuan kak. Kak Ani. Kak Ani tumbuk. Kak ni. Kan Kak Nu, Kak Ni. Oh.